pui ke labenya anu pengek ke dalam kaliu. Si polsa si bring. Pol kedua si jal. Pol kele kat ke labe. Nyam ye pengek ke abe hi. Mak udah dengar je boleh bawa Malaya. Ana pu bawa Malaya ngan ke bak yo peng je ho. Bek le je kameng cik utamong la lampu tu bai ke peti yang ni. Nyam pulam je. Nyam Vituri baju ke sebelah. Nyam ye pengek abe hi manduai. Mata si black angin bersa. Tang pungin tengah belang sam rosa di. Lu tu si black nganyau timbak ada. Kumah ya. Buka ya ada jak. Ku kima. Ino kapre hante ngatu popo 5 katru biasa inoi. Ha, kiban. Angkai aja aji. Biasa siroi. Apa deh? Ino kada ponji sile. Telepon ji. Enggak pegah. Tiro kajak acok barang orangnya, bek pegah nalung. Karena ke Pak Ji utang raju bertahu cok, ulang tahu belum enggak. Atu punya terus kena atu kalau ke utang. Ngenyo badang gura aju kagak ada utang, acok barang dia ke ban. Rugi dua tu. Oh, bahat lagi yang. Telepon je le. Tengok le bu. Halo. Ba ke. Pupu orang kopi no har. Ke ban, ha kau acok barang no tu. Ajak je bang. Okey lah. Okey, pegah tu katru. Apa deh saprai kino mendang. Okey. Hati kah kamu som tu? Apa deh? Nanti kaduk ngasih rom dah enggak? Nanti hotel kayaknya tidak ikut. Apa deh? Oi, kawan. Beres. Iban, kaduk le. Barang perlu boleh barang. Barang. Barang pelek le. Ha? Barang pelek le. Nyo barang le, ha? Peng na. Peng empang kan. Selu. Kau tak blow manuk ino je muta. Kau nanti kau tak barang ni ke? Iban nak apa barang? Nah, Apa barang? peh ino le tak baca. Bek kajau lain. Kau boleh ha, baterai dah apa? Ngan ka ha tak kau. Bek nau rikut ni kau. Kau boleh ha, hana urang ke yo ke. Tok sedo sagai no ibang. Nak ke? Asa. Iban lagak long nyo. Ya. Nyo na lele, buah pakai kat tinggal bawah raya. Hmm. Iban. Jadi mana mendong. Salah peng hana. Ha. Oh, Berarti- anak peh je barang. Kan nyo na barang nanti pak du. Iban. Bu barang. Berarti kali hilake berusaha film leh tengok. Ngan Ha. le tengah murah ha. Kalau leh tengok, Duit. leh plus tengok. Kata masuk lu. Berarti kiban, buka cok barangnya ke kah? Kiban. Kan cikgu barang ni le. Ke nyok barang ampang. Kiban jut. Le ke telung hari lega. Kan empat na barang nyo barang antik nyo. Payah tak nak minta barang nyo. Tak ipoi Malaya berusaha. Kiban. Cikgu. Ada apa? Cok le. Berat tau macam. Nyampak nyo. Kiban. Balik mak. Bek kamayang mak. Hana mayang. Jadi mana mentong. Bek kamayang mak. Kan jadi mana kaduk le. Ha. Mana selu dah. Bek beli. Mana udah kacau barang ni kah? Tembak batang korak ke? Ule-ule ke dia. Kacau barang ni kah? Kan jadi puduk barang-barang ni kan. Mati mana? Mati masalah hutang. Kabeh ju, li ju. Ha,
Jadi gunci-gunci Honda, Baik barang dah. mandu-mandu, dompet-dompet peduk ino mandu. Anak kan gua mah. Hana apa buah, hana meleleh ha. Kau kunci-kunci Honda peduk ino dompet pat. Cuk dompet keno. Baik mahal. Kau dompet je keno. Memang baik kan bayang mahal. Jadi Ilok kan bayang mahal. jak kah? Jak gede. Jak gede. Memang kau bingung Honda benda. Kau hana meleleh Honda apa menang di? Kupoi leung tu. Jak gede.